Someone ai ke kublai ke kepang nak benda jumpi bagi borok ke parad khot jumpa ke yang berum ke bangi olat yang sesisian ban ya syong ha ke yang nak benda ban ya tai ya ke bubun kimat ki curang ke bidai bat ke cing ya kita jam leng ba ke yang ke berum shua ban bu ahmad jong ke yang borok away na him sesisian ban ai kublai ke kepang nak benda ke por ke pokordor chung ilang barok syukrar berum shua ban bu ahmad jong ke yang ya ke cingmang tengka ke balai benai bu na kaum kalau ngapa syongnya mak kabadai bangar ngkat bat kidkhot jong ka executive committee banai leng kong nang syat ya ka khublai ka khop ep bat kumcu ri baro kidkhot jong ka gieng baran buram hari ni kijingi kenduk lang ka banang kong jong ni usnam aracara pun riu syongknor baran buram kum bakalong menta ka executive committee tampat la panwan ra syaka gieng mang tengka ka bapura jong ni usnam aracara pun riu aracara pun nyau namar kumbang yetip lang baro bagi cingni resep baro ka bangiyo ka banakalang kayo akot ka council ondang hap panlum lang bat kumjuru ya ke jing penlot expenditure jung sunem aracara urusan pun riu ondang la banyo jing khen tat hadu ka tayo ka bakhadu jung panai leber aracara pun riu namar ka taknang ban beteng ya ke jing prikam jung ka council ya mentahi ke executive committee ka lapan kre ya ke jing nang tengka vote on account ka blai benai ka ban sedang nadu sitrik ubenai yong aracara pun riu hadu lai ho trik ubenai jiliu aracara pun riu ya ka mang tengka lene ka budget ka bapura jung sunem aracara pun riu aracara pun nyau on sawan ra hakasin syong dorbar kapan sawan syong keno na kani cingmang penlut ka balai benai kamang tengka na ka benda barok kitna trikam chung ka council ka long kumni ka benang kong ka kran number 1 ka beri general administration department ka long khandai klor khat saulat san pui jan riuspa ka bar kran number 2 chung ka law department ka long khat pralat san plai jar khandai spa arpau ka balai kran number 3 chung ka revenue budget but finance department ka long arkelor nyau kun riulat riu sawajar lai span riu pau kabasau grand number 4 kabari choka forest department kalong arkelor pra saulat sapoi jar praspa riu pau kabasan grand number 5 kabari dai choka administration of justice and judicial department kalong shiklor pra pulat saplai jar praspa san pau kaban riu grand number 6 choka legislative department kalong arkelor lai kun riulat lai punai jar shispa san pau kabanyau grand number 7 kabadai chung education department kalong saulat kabai jar san spa arpau kabapra grand number 8 kabai de civil work and development department kalong kan riu klor arp saulat klai sawajar new spa kabakhandai ka grand number 9 kabai dai chung enforcement scheme for protection of tribal land and forest and interest department kalong shiklor san kunailat pra arajar praspa new pau bara bakhen ya total baro chung kani kamang tengka na ka bentalai benai kalong lai kun riu klor khandai lat pra playa jar praspa lai pau habasim kelum lang halor kani ka jingmang tengka ka jingmang pisa penlot hapok kini kilai benai kalong ka basiu tulak ye khot chung ka council ki officer kinong bisa kinong trai kitna trai kam per kan thop ru ya kinong trai ki bala song khat chung ka council ba ka kan thop lang ya ki jing penlot na ka bantai ki kam penroi nalo ki wi pat ki jingdan kam ki ba council ka dai ban penlot syukrar ban buram shua ban pengkot no ya ka jingkren chunga nagar pani ka bro maspun jongpi do pin subha ban bu ya kani ka budget bu dan account budget na ka bentalai benai hakmat ka yeng bahkan subha ban mencuri ya ka jingmang pisa penlot na ka bentaka jingbet jingbiang ha ka punya iki kam chung ka council sa sisen pan na ku blai pi shong knor ban buram ba ya bro ki khot chong kani ka yeng